Reka mbasuze kandi mbifuriza ikaze mu mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro bicana ku muyoboro wa Nine Media. Nizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Amakuru yacu rero agenda yibanda ku ngingo zigiye zitandukanye ku bivugwa hano mu karere kacu k'u Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hakurya ya Afurika, naho tukagerayo tukareba uburyo ibintu bikomeje kugenda kabisa. Amakuru ari kugenda tugera muri aka kanya rero nuko ambasaderi wa Amerika yasabye abakozi bayo kuzakorera mu rugo mu gihe cy'amarushanwa cyangwa se muri shampiyona y'isi y'amagare. Akaba yakomeje kugenda abwira abakozi ko bazakorera mu rugo. Trump rero akaba yagomeje kwamagana igitero Israel yagabye kuri Qatar. Ayo ni amakuru ari gukomeza kugenda atugeraho. Andi makuru rero ari kugenda tugeraho kabisa nuko umusore w'imyaka hafi 37 akekwaho kuba yishe se, ariko bakaba bavuga ko yari afite uburwayi bwo mu mutwe. Tugarutse ku nkuru zacu rero mu buryo bugiye burambuye nuko ambasaderi wa Amerika kayikorera hano mu Rwanda akaba yamaze gusaba abakozi ko kabisa mu gihe cya shampiyona y'amagare y'isi bazakorera mu rugo. Irushanwa rero rizabera hano mu mihanda igiye itandukanye hano mu Rwanda kabisa ku itariki ya 21 kugeza ku itariki ya 28 Nzeri 2025. Ngenda byumvikana ko ni iminsi hafi 7 kabisa, mu gihe cy'icyumweru kimwe kabisa amagare azafata kugira ngo iyi shampiyona ibe irangiye. Guverinoma y'u Rwanda rero ikaba yafashe umwanzuro wo kuzahagarika amasomo muri iyi minsi. Biri kugenda byumvikana ko guverinoma y'u Rwanda ikaba yamaze kugenda ifata umwanzuro yuko ibice bimwe na bimwe kabisa amasomo hano azaba yamaze guhagarara, amashuri akazaba yafunze nkuko biri gukomeza kugenda bitangazwa. Muri ubwo buryo rero ambasade ya Amerika nayo yese ifata umwanzuro kuvuga yuko kuri tariki kabisa, kuri tariki abakozi bayo batazigera bakorera mu rugo. Agenda avuga ati hari abantu bagenda baka service zigiye zitandukanye nk'izo kwaka amaviza, service nk'izo gusaba ubwenegihugu bwa Amerika kubera ko ziba imbona nkubone kabisa. Bakaba bamaze kugenda batangaza ko ibyo nabyo bizaba bihagaritswe mu gihe gitoya rero bakazagaruka irushanwa ry'amagare rirangiye nkuko byakomeje kugenda babitangaza. Kuva ku munsi rero wa mbere kabisa kugeza ku munsi wa gatatu w'iri rushanwa hazakoreshwa umuhanda wa BK Arena Kimironko kuri Simba Sherando Prince House Sonatibe Nyanza Kicukiro Gahanga Sonatibe kabisa Rwandex Mukanogo kwa Minyone KCC. Ku munsi wa mbere hazongerwaho Kanogo Round Point yo mu mujyi. Biri kumvikana aho ahantu bazagenda baca. Biri kugenda byumvikana rero, sinzi niba abikorera nabo icyo gihe bazaba bafunze, ariko biri kugenda bigaragara ko kabisa imihanda ya Kigali yo kabisa imyinshi hafi yose izaba iri kugenda ikoreshwa. Akaba ariyo mpamvu rero imihanda yakomeje kugenda ifungwa. Uwo ni ku munsi wa mbere rero kugeza ku munsi wa gatatu twaba tubonye imihanda izaba yagiye ifungwa. Ku munsi rero wa kane hazakoreshwa umuhanda wa KCC Gishushu Sherando Prince House Sonatibe Nyanza ya Kicukiro Sonatibe Rwandex Mukanogo no kwa Minyone KCC. Biri kugenda byumvikana iyo mihanda ikaba ariyo izakoreshwa ku munsi wa kane. Guhera ku munsi wa mbere kugera ku wa gatatu twagiye tubona imihanda izakoreshwa rero. Ku munsi wa kane nayo twari tumaze kugenda ubona imihanda izagenda ikoreshwa. Ku munsi rero kuva ku munsi wa gatanu biri kumvikana kugeza ku munsi wa karindwi hazakoreshwa umuhanda wa KCC Gishushu Nyarutarama Minagiri ambasade y'aba Holland. Biri kumvikana Kimihurura Cadillac kwa Minyone KCC. Biri kumvikana ku munsi wa nyuma rero hazakoreshwa umuhanda uzakoreshwa kuva ku munsi wa gatanu kugeza ku wa karindwi. Imihanda izagenda ikoreshwa bikaba bigenda bigarukwaho n'abantu benshi ko kabisa muri iki gihe abantu bazaba bari mu rugo. Abantu benshi bazaba bari mu rugo, by'umwihariko abakozi ba leta bo rwose bazaba bibereye mu rugo mu gihe cy'iminsi 7 kabisa, bakazongera gusubira mu kazi iyi minsi 7 irangiye nkuko byakomeje kugenda bitangazwa rero. N'amashuri azaba yahagaze nyine kuri uyu munsi, kuri iminsi y'amarushanwa. Urumva ni icyumweru kimwe kabisa abanyeshuri batari ku ishuri nkuko biri kugenda bitangazwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukana. Ku munsi rero wa nyuma hazakoreshwa umuhanda uzakoreshwa ku munsi wa gatanu kugeza ku munsi wa karindwi. Hiyongereyeho Sopetrade Peage Round Point yo mu mujyi, Muhima Nyabugogo, Giti Kinyoni Ruriba Karama ndetse na Norvege. Biri kumvikana Nyamirambo Kimisagara kwa Mutwe mu Biryogwe Gitega Round Point yo mu mujyi. Wana biri kumvikana tuvuze Round Point abantu benshi bahita byumva ko ari rompe hano mu mujyi. Wana Peage Round Point cyangwa se rompe. Biri kumvikana yo Mukanogo. Iyo ni imihanda izakomeza kugenda ikoreshwa Sopetrade Cadillac no kwa Minyone KCC. Iyo ikaba ariyo mihanda izakomeza kugenda ikoreshwa muri iki gihe cy'amagare. Kuri inkuru yacu yindi kabisa nuko Trump kabisa atigeze yishimira
gitero kabisa Israel yaba yaragabye kuri Qatar kabisa, bikaba ari ibintu byamubabaje cyane, akabicisha ku rubuga rwe rwa True Social kabisa, avuga ati ewana ntago Israel yakoze ibintu byiza, ntabwo Israel yewana yakoze ikinyabwuga. Perezida rero wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yanenze Israel kabisa, yagabye igitero kuri Qatar nk'uko yakomeje kugenda bitangaza hano Idoha kabisa, ubwo bari mu nama yo kugarura amahoro, bakaba bayigabyeho igitero ku itariki ya 9/2025 nubwo Israel yagabye ibitero kuri Qatar ikoresheje indege z'intambara zigera kuri 15 zirasa ibisasu bigera kuri 10 kabisa, ni indege z'intambara, indege zifite ibitwaro biremereye cyane, bakaba bayirashirira hano kuri Qatar aho inama yari irimo kubera. Ariko nubwo nta bayobozi bakuru ba Qatar ba Hamas cyangwa se imitwe yaba yishe, ariko ngo hakaba hari umuhungu ewana wabigenderamo wabisizemo ubuzima. Ibi bitero rero bikaba byishe abantu benshi bo muri Hamas, biri kumvikana barimo n'umuhungu kabisa wa Khalil al-Hayya uri mu bayobozi bakuru uyu mutwe kabisa, umaze imyaka 2 ihanganye na Israel nk'uko twakomeje kugenda tubitangaza. Murabizi ko ewana uyu mutwe kabisa wari umaze igihe kinini, umutwe wa Hamas ukomeje guteza ikibazo ndetse na Israel, biri kumvikana bakaba ari imitwe 2 ihanganye, akaba ari umutwe wa Hamas ewana uhanganye na Israel nk'uko tukomeje kugenda tubitangaza kabisa, bakaba bahanganye bamaze imyaka igera kuri 2 bahanganye, ariko Israel ikaba yakomeje kunengwa. Uyu murabizi ko mu minsi ishize Trump yari yatangaje ko iri mu nzira yo kuba yagarura amahoro hano hagati ya Israel ndetse na Hamas, bidaciye mu buryo bw'intambara bigaca mu buryo bw'amahoro, ariko Israel yo ikaba yarakaniye ivuga ati kabisa twebwe gahunda dufite niyo kurasa, tukarasa mpaka ewana abantu bamanitse amaboko. Bifuza rero kurimbura Hamas burundu kabisa nk'uko bakomeje kugenda babitangaza, bakaba ari impamvu bakomeje kugenda babakurikirana. Rero Trump ngo abinyujije ku rubuga rwe rwa True Social, Trump yavuze ko kugaba ibitero kuri Qatar nk'inshuti ya Amerika kabisa nta kintu byafasha Amerika cyangwa Israel kugera ku ntego y'ibi bintu kabisa, avuga ati nta kintu na kimwe byigera bidufasha, nta kintu na kimwe byadufasha kabisa. Trump akaba yahise ahamagara Netanyahu uyu minisitiri wa Israel, amubaza ati niba icyo wakoze, ariko akomeza kugenda amubwira ati kabisa ibi nta yindi mpamvu yatumye mbikora, nabikoze mu buryo bwo kugarura amahoro. Perezida rero wa Amerika kandi yanavuganye n'abayobozi ba Qatar, abiziza ko kabisa ibintu byabaye bitazongera kubaho ukundi. Trump yavuze ko yasabye umunyamabanga wa Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga muri Maroc Rubio kurangiza amasezerano na Qatar ajyanye n'ubufatanye mu bya gisirikare, biri kumvikana kabisa ewana ni ibintu hano bitari byoroheye aba bayobozi, ariko bikaba nyine ari uko byagenze. Ariko ngo mbere yuko ibi bisasu babirasa, nubwo ngo Amerika yabimenye n'ubundi nta kintu bari bukore, ngo bari bohereje cyangwa se barashyizeho uburyo bwo kuba bahagarika ibi bisasu, ngo ariko n'ubundi ngo babikora n'ubundi ngo byamaze ikurangira. Rero reka tuvuge ngo abantu bahasigiye ubuzima kabisa, namwe kabisa mukomeze kwihangana nyine imiryango y'abasigaye ewana polisana. Ibyo bibaho nyine nuko isi iteye. Tugarutse kuri inkuru yindi rero, ni umusore w'inyamasheke kabisa ukekwaho kuba yafite uburwayi bwo mu mutwe, akaba yamaje kwica se nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Ya rero uyu musore ngo yamujijije iki, bitangazamakuru biri kugenda bitangaza yuko uyu musore ngo ubwo yari ari kumwe na se bari mu nzu kabisa, ngo bari bicaye barimo batetse bota n'umuriro, ngo umusore akaba yasabye 8 se, arambwira ati mu 8 wanjye, hanyuma ngo se amubwira yuko najya kurongora ngo azamuha. Umusore we ntiyigeze abyumva habe na gatoya, ngo yahise ahaguruka aragenda azana umuhoro ngo bamutemye ukuguru, ngo mu gihe rero ngo yituye hasi ewana ngo aragomeza kumucocagura amutema n'umutwe nyine, biri kumvikana umusaza ahasiga ubuzima. Ariko ngo ibyo mu gihe byabaga ngo mama wabo yarahari, ariko nubwo yarahari nawe ngo akaba afite uburwayi bwo mu mutwe, ibyo ngo akaba atigeze amenya n'ibyo ari byo. Ngo umwana w'umuturanyi w'umukobwa wanyuze rero ngo wabonye ibyo ngibyo, ngo amubwira yuko nawe namwenza ahubwo ari mu muteme, umwana ngo arirukanka niwe wahoruje abayobozi niwe wahoruje abaturage kabisa, ngo baraza n'ubundi basanga ariko umusaza yamaze gushiramo umwuka. Nk'uko rero byakomeje kugenda bitangazwa kabisa, ngo nyuma y'ibyo byose hakaba hari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Karengera Mbanenande Jean Damascene yabwiye igitangazamakuru ko abaturanyi bahuruje bafashe ukekwaho ataracika, ndetse ubu akaba afungiye kuri sitasiyo ya Ribu ya Kirengera. Biri kumvikana kabisa ati abaturage twabasabye kujya batangira amakuru kugiye niba hari umuntu ufite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe, tukaba twamuvuza hakiri kare nk'uko yakomeje kugenda abitangaza. Umurambo rero wa nyakwigendera biri kumvikana Nsengiyumva Edouard wajyanywe ku bitaro bya Bushenge gukorerwa isuzuma mbere yuko ushyingurwa, asize abana 5 n'abuzukuru. Ni ikibazo gikomeye rero, pole sana kabisa, mwihangane kabisa kubasigaye, kandi twizere ko Imana ikomeza kubakomeza. Amakuru yacu uyu munsi yarayongaye, mukomeze kugubwa neza.